Borithi nĩ maikĩtie ngono anake erĩ arĩa marekwo gũtabania ũici matuka-inĩ marĩ thĩinĩ wa taũni itiganĩte kaunti-inĩ ya Baringo makĩhũthĩra njĩra cia wara thimũ-inĩ na kũiya andũ mbeca. This week walianza mambo ya kukoni watu, walianza upande wa Emening, walienda kwa duka fulani, wakakuta kijana kwa duka, wakamwambia kwamba wanaweza kumsaidia kuinstall CCTV. So kijana akaambia duka si yake, lakini anaweza ongea na mzee mwenye duka. Ndio wakamwambia basi wacha tupe simu tuongee na yeye. Kuchukua simu wakaedit jina ya mwenye duka, wakainstall jina yao. Sasa na wakajifanya wanaongea na mwenye duka, lakini kumbe wanaongea na mwizi mwenzao pande ile nyingine. So wakamwambia umeambiwa utume pesa kwa hii simu. Mzee ndio hii, chukua simu, weka pesa. So wakaweza kupata 18,000. Borithi makoretwo makĩhĩtana na ekwĩrwo aya kuma mwena wa Baringo kũrĩa mamanyitĩire taũni-inĩ ya Eldoret, ona gũtuĩka ũmwe wao nĩ etharĩte. Walikuwa watatu, vijana hao wawili na msichana. Lakini msichana jana wakati tuna arrest hao aliweza kuponyoka kwa hoteli, kwa sababu tuliopata kwa hoteli na hatukujua ni fulani. So yeye aliweza kuponyoka, lakini tuko na details hapa na we are certain it's a matter of time tutampata. Vile mnaona hawa vijana ni vijana ambaye ni wachanga, vijana ambaye wanaweza kupata kazi nyingine ya kufanya. Kwa hivyo tunahimiza tu kwamba vijana wetu wasiweze kuhusika katika hii mambo ya kutumia teknolojia kwa maneno ya wizi, kwa sababu waigeuze teknolojia kuwa ni jambo ambalo linaweza kuwasaidia. Ino nĩyo ngari ĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra rĩu magĩeterera kũrokio igoti-inĩ Jumatatu yũkĩte. Borithi nĩ morĩtie mũingĩ kwĩmenyerera matikagwe mĩtego-inĩ ya ekinaĩ mamakungie mbeca ciao. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo, Kĩnyugo Mwaũra.